Esebizzjonijiet bi żwiemel minn żmien l-Eġizzjani, il-Griegi, ir-Rumani, Normanni, iż-żminijiet medjevali u rinaxximentali, minn żmien Napoljun u anke mill-era Vittorjana u tal-ewwel Gwerra Dinjija. Ma jaqsux ukoll l-aktar temi riċenti bħal Avatar. Parti li ser jinterpreta Benjamin Atkinson li iżda ma rridx jiżvela għaliex kien liebes ta' Avatar. Oh, you can find out tomorrow. You have to come back and see the show. Benjamin jaħdem full-time dan il-qasam u jispjega x'sagrifiċċji jirrikjedi l-impjieg tiegħu. We train every day. There's no days off. We start at 6 in the morning at home. We get up, we go running, we go to the gym, and then we feed the horses, and then we train till about 6 o'clock at night when we feed the horses again. It's a 7-day-a-week job. Cleveland Desira li għandu l-parti ta' Eġizzjan jgħid li x-show kollu jorbot fuq l-imħabba li jkun hemm bejn iż-żwiemel u min jirkbu. Dikka jisimha ċurċu, hija l-ewwel debba tiegħi, ili nittrenja 3 snin, però ovvjament pass bil-mod tasal għal tent pegging kif ħajamlu fil-żmien Vittorjan. Ix-show li huwa maħsub għall-familja kollha qed jiġi organizzat mill-Fondazzjoni Wirt Artna fil-Forti Rinella fit-tmiem il-ġimgħa u se jinvolvi ġlied bl-armi, dokumentarji dwar il-gwerer u dwar l-irwol ta' żwiemel, kif ukoll show bi żwiemel. Dan huwa l-ewwel show ta' dan it-tip li qed isir f'pajjiżna.